Suar Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kidan digi spatli long yin jong ki khasi ki be shong masa hapo pu rusam jong jala Mizoram. Bat kini gila shong lasa ha Mizoram nudu ki por ki be menshua. Nudu ba Mizoram kampat yo ega jala la jong. Kini khasi ki besa ha Mizoram ki shong so chong san. Bat kam jumi kanu ke jia kenat. Hendai tang kuai ke bojing eki kini namar ba kim don ki pata khendo ban pins kem ega jinong trai jong ki ki bri ki besa be jaga puta jong ki. Kila jia kendu na kapor cakapor ya ke sarkar Mizoram menyekern halo kani ke jing jongki hindre hadut menta kani ke jing angnut jongki keempat urlong kumta benta ke sengi ke khandai tri guna pra arajar apusan ka khasi welfare committee Mizoram bat ke KSU variangte circle Mizoram haringkat ke jing sendran lang kinoi lam ka KSU sengkme kale je kendu yung menteri rang ba ke jelau kontrak ke sama ban pin sengau hau ya kani ke jing jongki Hading gaji kendu yo Konrad, General Secretary ke KSU Sengkmeu samla donan vi thaba, badnoi ram jong ke KSU. Na vairang te circle, kilai thu bu mindirang ba ula kular bu unshim kia ya kani kam, bar unya keren, bar mindirang ba ka Mizoram bu unle ya kabadan kam. Te kai ke pelong ya kini ki arseng na Mizoram ba kinwan ya kendu Chief Minister juga Meghalaya. Kalong hadin jong ke jing tresitom ke jing kerpat ke jing ut ke jong ki ya ka jela Mizoram ba kan itu no yaki da ka baka ai kita ki land settlement certificates yaki ba bun tili gilong yin khasi blapoi di phau tili la jan spa tili hagi lai sau tili ki snong kadau ka ba ki khasi ki dawai ka land settlement certificate ka din mar ba maki kim dei re kita ki basupoi ai hang ti hapo Mizoram ndre ki ladon po Mizoram na du islam kat khandai spa lai phau pan haswa ban khai jela Mizoram ka pon maki ki la song snong hang ki jaka haswa ban khai ke India ru mati gila song snong gitu ki jaka te kemut gila dei ki trasnong ki trari tremuluk tu jaka hendrei ka ba songsi kalong ba lang ba gila tresitom la bun snam berkumju ruan ngi na kalian ke isu Central Executive Council ngila yo punya kendur ruan di Revenue Minister ke Mizoram ngila keren sipang kata land settlement certificate sang tadi kasih mutagi land patas ikut isla jaka kasih mar kidan lagi jong ki jaka kidan ki beri kuai ki beri tempo hendrei kim yo par kata ke jengtu ba katu kedai ke jaka ke jungki ba kan long kan kanti ki ba but hadin ki jungki tenre na kalian ke Mizoram kala pular na kapor henre tak adu mentar empat yo kata ka ke balong konkret na ka sarkar Mizoram te kani kala pelong ya kini ki perdok parasam bijungi banwan panjing erap no napo jelam Meghalaya nomor kitip ba jelam Meghalaya kadai ka snong trai jungi ki khasi ban isngau tu hi ba government hi haban pet i perdok parasam kombolong ki jela ki jupet ki perdok parasam jugi bron sekiwi ki jela ini perlu persam jungiru ingit scam ba sarkar Meghalaya kanya keren mat ke sarkar Mizoram hakaban la ban isu ban aino igini gilan settlement certificates ya ki perlu persam when can doing yo chief minister sa kongres sama kada ingi kwa ban ka jingpan jang kan orlong no namar kat kum ka jingpan jang ka Mizoram sarkar ngi ka kwa ingi nadu sejar kan spak ancestor tamba ngi ompan ya ki poro ki kasi wasa tamba ikwa kat kum karul ba ka Government of Mizoram kakwa ingi ban ayung ikwa ki nadu chiajar kan spak ancestor kita ikwa baki ban yo no ya kan kalian settlement certificate nang ba ikwa point no cara political level nang ba i Sir Chief Minister Congress sama ban keren ba i Chief Minister ng Government of Mizoram hadu mantang ngi hapo kasing jong yang khasi welfare committee ngi dona do khandai pau tam kilongjing ibru ki poi hadu latam sanspa ai akawi kechnong tenandon suka wei snong kum sai pum na do kiwe te don ruki na Meghalaya ki wan trai tang pau sa pom Mizoram kam dai tang mangi trai muluk ki kasi wasa Mizoram ki don ru na pom Meghalaya ru wan trai stai kam tam hak tang pau ki wan trai tang pau oh ye kata de ngi yo positive was no ya ka jingkran jung ga du mentar ngi yo positive tengen pai sekmar kalong kum dapat CM wong ba se keren direct CM to CM level hak by day land settlement certificate kata ka di assurance bu ai matni Kulang ye kan yo revenue minister dan pat ka proses kala dan ulong tang bahag tu da ka political kala change nama ka government kala change te hang ta pat purbangi don ka program yung ila kandu ye one national jangi khodo kumoi chief guest hang tarung ya kren hang tarung yo assurance tang ya pat ya kandu mark kalita tang ila sani tamba so point no kita dengan ikut bani kandu yo CM kena maka kini ka kam ka long proses
kloy na. Ya kendu revenue minister di Mizoram ni lo ay assurance kalau kasateng sa papalat pada takada lo ini yang ilalang long jing dulong ga bakraw pila di kimyo ya kot aslai le jong jaka tada kimbansi bikin wan su siam di hendrei ga biang siam jungiru wang baun sakran siam level ini issue Katon bay hadan ko mo laring don saway laring don hatay jelar o migler idon bay kata jing gam tam gi like minority te pilati bi ka don sapang kalen te kabun sapang kata ka jing tawang kren itu kata te lese mom long try namar ngi along minority pilat laring kren ngi poisa ka ayu tang tay ngala apa an share kita i hepat Mizoram bat ibardo parsam jungi hendrei ngi kwat paso phi bai gini jing paro jing per jing mut ngi adap sort out of sam arajar kandai mengiladan ha kebementahi di pardo pasam jing song sanya po Mizoram kadi tang kata jing bomyo egalan sedan certificate ka ba pensam sitom mi hendrei nakalyang di pa de kam dan issue ka subab te ngi yo bay ka jing urlong tang pa ngi ti ka don che yu se kalen tang ka thai kai